Aikari a tauni ya Sagana kaunti-ini ya Kirinyaga riu mena gitumi gia kuhumuka thutha wa maabitha a borithi kurekereria riboti ati mututhuko uria uraiguikire tauni-ini ino ndurari bomu. Ni mtu alileta mafuta petroli na akajaribu kufanya yale ambayo alitaka kufanya. Kwa hivyo msiwe na hofu ile mlikuwa nayo kwamba Al-Shabaab wako Sagana, sasa tutaogopa kufanya biashara zetu. Tunaelewana? Borithi riu moete giko kiu ta kia wiki nae na ni marethana na uria uragitafanirie. Hatujajua hasa sana huyo mtu alikuwa na nia gani ya kuleta petroli pale ndani na kuweza kuwakisha moto, ndio hiyo pressure ikatoka ikasukuma hiyo wall na mlango ikaenda pande ile. Ndumiriri ya borithi yukite oriri atongoria a kaunti ino moritie aikari marute riboti ya wagagu o wothe ungioneka na ninge makoria thirikari igacirithie ugitiri kuona ati tauni ino ni igeragirwo ni andu marathie ona mabururi ma nanja. Toe mwito wito wa nyumba 10 nigetha tubote gutithiriria borithi citu na njira ya kumanende to cia andu aria marathukia matura meitu. Todo barabara ino ni international, magithie Ethiopia moyare, magithie wajia mahitukagira haha. Koguo no njuri andu makoro makirora muno. Mututhuko ucio wa ira uronekanire duka-ini imwe ya kwendia njohi haria mwene duka na mundu ungi maragurarire. Akoya hete mwire no ti andu gutirio tondu ni maharaihu ti andu igwe ikite no dithono ni ndigwe ni ithuku ndio ni gatwaro thibitari ndithi kuhingari hoka mundu adindika na thutha yarenda nyikire na thiini anji adindika biu nyikire na thiini orori mwe ndaigua kindu kia ruruma teja ringi ni rithathi teja ni mundu kwenda kuona rithathi. Aya eri ni megukorwo makihungwo mahuri-ini borithi thutha wa kuma thibitari. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Monica Kagoni.